iki gitondo intambara ya Iran ndetse na iri kurwanamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bisa nkaho Donald Trump yamaze kumurenga. Intambara ikomeje kuvugwa by'umwihariko mu bitangazamakuru bikomeye by'umwihariko ku isi, muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Perezida Donald Trump ubwo aheruka gukora ikiganiro i Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje yuko intambara agiye kuyihagarika kandi umuyoboro wa Hormuz ugafungurwa. Ibi ngibi yavuze ko bigiye kuba nyuma y'ibiganiro byiza Iran yifuje kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bikaba biri kugenda neza. Nubwo yatangaje ibi ngibi ariko ntabwo ariko ubuyobozi bwa Iran bwabitangaje. Bwatangaje yuko nubwo Donald Trump ari gutangaza amakuru y'ibihuha, ibi bitababuza kurasa ndetse no kwataka igihugu cya Israel gikomeje kubazengereza, bagakoresha amamisire maze bakarasa umujyi wa Tel Aviv. Mu ijoro ryatambutse nibwo ubuyobozi bwa Iran bwifashijwemo n'imbaraga zabo nyine bakoresha az'amamisire bahisemo kwataka umujyi wa Tel Aviv, bakawuteramo ibisasu by'akataraboneka by'umwihariko by'amamisire bikabasha gukomeretsa batandatu, abandi bake bakahasiga ubuzima. Byagaragaye yuko nyine igisirikare cya yatangaje ko ngizi misire nta kintu zigeze zangiza cyane ko nginyinshi zabashije guhagarikwa. IDF cyangwa se Israel Defense Force ni igisirikare nyine cy'igihugu cya leta ya Israel. Batangaje ko ibintu Iran yakoze byabayeho gukora intare mu kanwa kubera ko ngigiye kugabwaho ibitero itigeze itegereza kuba yabona mu mateka. Donald Trump we yavuze ko ibiganiro byari bigeze neza nkaho bigeze abashimishije uburyo Iran iri kwitwara neza mu biganiro. Iran yahise zirabinyomoza maze batangaza yuko intambara itarahagarara kandi ko wagize uruhare mu gushora intambara nta ruhare afite mu kuyihagarika. Nubwo Iran ifite ubwoba bw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugaba ibitero, aho Iran mu duce twose Iran ibasha gukuraho imbaraga by'umwihariko bakuraho amashanyarazi acanira abanyagihugu nk'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagiye abitangaza. Mu minsi itambutse muri ku itariki 23 z'uku kwezi, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Iran iramutse idafunguye umuyoboro wa Hormuz, Perezida wa Amerika nyine Donald Trump azakora igishoboka cyose akagaba ibitero bidasanzwe kandi bizasiga Iran mu gihombo gikomeye, kandi ibi bintu azabikora atitaye ku muturage uzaba uri muri Iran. Yabivugaga avuga ko azakora igishoboka cyose asenye buri duce twose Iran ikuraho imbaraga zo gutanga umuriro mu gihugu ndetse n'amazi. Uko yatangazaga ibi ngibi kandi niko ubuyobozi bwa Iran bwahise buvuga ko nta gihindutse Perezida Donald Trump aramutse agabye ibitero mu duce twose Iran imbaraga zo gutanga umuriro mu gihugu. Yatangaje yuko Donald Trump aramutse akoze ibyo ngibyo Iran izataka bimwe mu bihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Saudi Arabia, Kuwait ndetse n'ibindi bihugu bifite ubushobozi bwo guhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika amazi agaburira abaturage bose ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha Iran naho izahagaba ibitero maze igahombya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze bakareba. Nubwo Iran yatangaje ibi ngibi, Donald Trump ntabwo yahise aripfana, yahise avuga ko Iran nta bushobozi ifite bwo kuba yarasa ibyo bihugu kubera ko ngo bamaze kuyisoza, igisirikare cyabo bamaze kugisenya. Gusa bamwe mu by'umwihariko mu batandukanye bakomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye bitavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko Iran ibintu iri gukora bimeze nk'aho ari uguhabya ndetse no gutera ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ibyo Donald Trump ari kuvuga bimeze nk'aho ari ukwikirigita ugaseka. Ibaze gutangaza ko warangije igisirikare cya Iran mu masegonda make ukimara gutangaza ukumva ngo bamaze guturitsa umujyi ukomeye by'umwihariko nka Tel Aviv muri Israel. Donald Trump asa nkaho yaba ari guhera mu bakwe atari Kinyarwanda cy'iwacu, kuko ari kunyura ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse na White House ikaba ari inzu nyine y'ibiro bya Perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Bari gutangaza ko intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa nkaho bamaze kuyitsinda ngo kandi ngo nta muntu usigaye wo kuganira nawe. Ibi bikongera bigatangaza abantu uburyo Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko igisirikare yakirangije kandi nta muntu wo kuganira nawe muri Iran, nyamara nyuma akongera akagaruka akavuga ko ibiganiro bigeze heza. Gusa ibintu abenshi bari gutindaho ni ukuba iki cyambu cya Hormuz kitarafungurwa, kandi Iran ikaba yaravuze ko
ngo by'umwihariko nimba bifuza ko bagifungura, ngo niba iyo ngurube y'umuhondo ifite ubushobozi izaze igifungure. Ni Yellow Pig. Irani niko iri kwita Perezida Donald Trump. Amagambo yari iri gutangaza nayo asa nkaho ari kugenda agakora mu gihorihori Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe agahita atangaza ko intambara yamaze kuyitsinda. Ni urucabana kuri iyi ntambara kuko Irani isa nkaho yagaragaje imbaraga zidasanzwe ndetse n'ubushobozi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitigeze zitekerezaho. Turaza gukomeza tubagezaho by'umwihariko amakuru agezweho cyangwa se tuba-updatinga uko intambara iza kuza gukomeza kugenda, tuza kugenda tubibagezaho. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete Gilbert, muri kunkurikirana kuri Rwanda.com. Mukomeze kugira ibihe byiza. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe maze tukabana natwe mu bindi biganiro.